أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pupujian iban sasanglitan tuput pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban umat al-Islam, magsarang syukur kita ni fa Allah subhanahu wa ta'ala in piabot kita niyo awaktu ini atau akan na zaman ini amun waktu pagbubulan sang singkaguruhan sing kita niyo tiranan hika kusog simpag mabuka na to fa Allah subhanahu wa ta'ala impag patumtum sing sila tiranan hika kusog sin iman sin hambuk den katu taniyo impag bulan sang sin mga kaguruhan sing kita niyo deng hasawabyat to mga palanggungan na agama Islam. Magsarang sukul kita niyo muna fa Allah subhanahu wa ta'ala iban subay tap in pagmabuka ataw akan pagsukur fa Allah ta'ala iban magsarang sukur kita niyo ha mga kaguruhan sing kita amun way nagbati laul in magpatumtum sila katu taniyo ha mga magpatumtum ha mga tao naliligap simpag dunya pagpatumtum ha mga sila giyakahaim pangatayan insya Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan deng hasawab simpag patumtum ini anugharaan kita niyo atau akan hidayatan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala deng hadamikyan at mga palanggungan na agama Islam. Magsarang sukul kita niyo hanag paawon programa ini biaguanan ni bianak aguro namo Amahad Moro bianakan Sheikh Muhammad Jagaria deng hasawabyat to mga palanggungan namo agama Islam hari pa namo ikatukbal ataw akan ikakatuin microphone na mga aguro namo amon dumihil pangadjiam biyaon ataw akan lumiktur biyaon tawahon namo na inambok tay manghud sing kami kalasahan insya ini ambok dasab deng ha mga murid si Mahad Moro al-Islami way narukaing tawahon namo Ituan Abdul Qadir Abuji.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن
دخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Alhamdulillah, ito na to na di umugin, ambok tay manghud na to na masasin kalam sinallahu subhanahu wa ta'ala bang manyad to mahinang ikadawhat na to sinrida sinallahu subhanahu wa ta'ala iban agarun na to uno-uno imbiyayta amang nasabbot biasa kato sintay manghud na to dahing hasawabiyat to mga falanggungan na mo agama Islam tawagon sin kami inguro na mo hindi inhilihil kato atawakan hitukbal maudu atawakan topic sin guru na to kalasahan in topic niya arum ini atawa ka na adlaw ini uno sabab may tayin ilmu unuin sabab may tayin ilmu amo ini inhirihil kato singguro na to itawakon na to di na kita niyo magpalukay dumug kita niyo ilalawman sinsya labay ha Quran sinallahu subhanahu wa ta'ala iban labay ha pamandu sin nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tawakon na mo ingguro na mo way narukaing kan Abdurasin Tamyang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah mga umat al-Islam. Yari ni samyawot in waktu singitan nyo at program ini karena sadya tumukbal simpangadyan din agama Islam. In maulin niya itukbal na to in pagsarang sukol pa Allah Ta'ala ilan pupudjihan kanya amin Tuhan magbaya-baya hakatan na aun niya iban salawat iban salam doon hapango na to kalasahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo inna di naraat sin Tuhan nagpasaplag sin agama Islam amo in nagdara sin ilmu matan deng Tuhan amo in ilmu amon way pagdupang amo in bang mubawbugan way naluwian
Wainaluyan amo na inkakabtang sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith niya, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa inna ma warrathu al-ilm faman akhadahu akhadha bihawwin wafir. In mga kanabihan lamod na Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in sila yadto minuy sadya parahmat sin Allah Ta'ala, wala sila nakabinto sa kakato ni umat ang mga umat nila. Wat malain kan in kabin nila po sa kakato, labiluwa na to rin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amunain ilmu. Amunain ilmu. Faman akhadahu akhada bihawwin wafirin. Naisiwin nakapuso sin ilmu, siya na yan in nakapuso sin sa taod-taod karayawan atau kan sa taod-taod darawan. Diya na sin kita niyo halupan niyo in maudo may ta hadith ini, may ta ilmu in siyabot sin rasul. Uno in sabab may ta ilmu, may ta sababun taman bang may ta para yan in sambayan, yan in jihad, yan in zakat, yan in hajj, yan in saum. Sa may ta ilmu in sabot sin rasul. Amo yan in maksud sin tafik tanyo adom ini. Uno in sabab may ta in ilmu in sabot hadith in rasul sallallahu alaihi wasallam. Amun haindon na amun sabot na to haindon. Ma'ruf ka to nyo katan in ilmu, in kalagbian sin ilmu atau kanin kalagbuan niya, in taod sin karayawan niya, ma'ruf kato niyo labi awla na tulang yung mga sila nakahati sin agama in ilmu para man sin Allah Ta'ala tanda sin kalagbian niya, kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Pamungan kanila o Muhammad, uno magsiwo baha intao takapanghati iman sintao way panghati niya tanto di magsibo mismo in bariman magsali di ra magsibo tatoy paman sin Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iangkat sin Allah Ta'ala in darajat sin mga sila bariman din kaniyo, iwan in mga sila amuin tagapanghati kasyara sin Allah Ta'ala, nakabida in tagapanghati haagama sin Allah Ta'ala. Din nasabiat to mga tuan bukon sa ukat in ilmu, in bukon katan ilmu long ta kimugdan. Labi awla na to din ilmu, mahinang siya pag-agama. Mahinang siya pag-agama. Damit yan in ilmu, amo ini in panagnaan. Panagnaan daakan sin Allah Ta'ala ha mga karasulan. Diyan na sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parman sin Allah Ta'ala, ikra. 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 Nakato dalik-dalikan. Unin maksud nito atin niya pagtungtod ilmu. Damit yan na Nabi na to Adam alayhi salam, unin baita sin Allah Ta'ala ng Quran, wa allama Adama asma'a kullaha. Ilmu panagnaan hindo sin Allah Ta'ala hanap Nabi Adam ilmu, kasalan ilmu na in ilmu may nang siya pag-agama, may nang sabab amo yan in may nang mo pag-agama. Uno-uno in natuntut mo ilmu, may nang mo pag-agama. Banga tungod pag-agama na bangsaw pa may ilmu natuntut mo pagbida tanto yung pag-agama mo magbida sadya. Nabangin in ilmu mo, yuntot mo ilmu kasabun nalan din ang Quran, ibang sunnah,
tanto amo yan agama mo kasabon na lang day sab yato dinasadyat to mga tuan hapag tuntot ilmo subay na to jagahan bukon katan ilmo kimugdan ang kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam paralin si Rasul sumagawa magpakilibon na siya pa Allah Ta'ala Allah a'udhu billahi min ilmin la yanfa ito magpatilibon in Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Allah Ta'ala din ha ilmo di siya magmumpaat unoy ilmo yan matabang kato nyo yung ilmo di magmumpa. Di sin mga ilmo sihir. Ilmo sihir. Ilmo wala amin mga ilmo wala na timugdan haram Islam. Ilmo sin mga magbibiday. Ini mayroon sa inyo lagi. Way post niya. Nangadji na sadya ko pila taon katluan taon sa kali. Mayroon na post sin ibadat. Ano yan? Di nasabi ito. Unin na gisin Ibn Sirin. Long Ibn Sirin, inna hadal dinun. Unalto in ilmo, mahinang siya pag-agama. Banguno in ilmo, sin tao, amo yan ipag-agaman niya. Nagya na sin ka, hindon na ka-explain ta niyo ha. Bangin ilmo mo atungod pagbida, tantuin katan, ibadat bida sadya. Yan, bangin ilmo mo, kaya pangaruan mo ilmo magsisirik, tanto'y pag-agama mo pagsirik. Yan da yan. Nang kaneto long Ibn Sirin, inna hadal ilm dinun, na bang pag-agama, in ilmo, may nang siya pag-agama, suway siya ayaran. Suway, ang kanalong niya, fangduro, amnan ta'khuduna dinakum. Inasabi ito, chikan yung marayaw. Kitaan yung marayaw. In ilmo may nang yung pag-agama, den kansiyo kewa niyo. Bang intaw yan kapangandulan ang pag-agama, kawaan niyo. Kana suway kita maayad. Labi luwa na to zaman na to biyayaon. Yaon na in mga akida, amin pagyanon lapok kaktil ba? Ginis-ginisan na akida. Na ilmu saan sumagawain ilmu yan ang mumfaat niya why so why ra in ilmu pagagaan katulong sin Ibn Sirin amo na in ilmu matan din hatuan bang mubawbugan why na luwian why na amo na in binin kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathu al-ilm faman akhadahu akhada biharrin wafirin. In mga kanabihan labi aula nato din nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala sila nagbin arta dinar atau dirham wala sila nagbin atau akan nagpusaka kato niyo arta milyon sumagawa inbinin nila kato ilmu na isyu in nakapuso sin ilmo siya na yan in nakapuso sin daraugan sa taud-taud at tawakan sa taud-taud karayawan may bayad to ilmo ano yan to anong ta sababon taman may ta bukon sambayang may ta way imyan in Rasul isyu in nakabawbog isyu in nakainang sin sambayang 5 wakto away niya piyak tinggalan tantuin siya masanyang na tawakan mataod in daraugan niya may tabo ko nin jihad, paralin jihad. Subhanallah. In sambayang kita ko in kalapyan sin sambayang. Papaman sin Allah Ta'ala, wa khuliqal insanu halu'a, wa idha massahu syarru jazua, wa idha massahu khairu manu'a, illa al-musallin. In manusya, in tabiat niya, in karyasalin niya, hawak ko siya kapapanja rin sin Allah Ta'ala in siya din halo. Maguyang in pangapayan niya. Maguyang. Biya din, bang siya kugdanan sin kangian. Magama. Agon maktud, bang patuntuman di makatayma. Sabab sinamin kangian, kugdan ka na. Amuin, panisting ka na sin Allah Ta'ala, di makatayma. Di.
Nabangsab siya kugdanan sin karayawan, matisting siya sin Allah Ta'ala labay ha karayawan, rijiki, inasalasal niya marayaw, magsasarak ka, magzazakat, imikot. Amoy atin pagyan manua, imikot na siya. Pasal meta, aun sa amunsin mo, inalta mo, milyon, tiyak tuyuan mo, nakuan na ka. Long tiyak tuyuan ko. Sa kaliril ko sadya, at tumbawang yan. Na, maikot na ka. Dinasabi ato rin ako makapagzakat. Ta? Nabiat to. Illal musallin. Kalabyan sin sambayang ha. Sa may tayad tuway rak siya put sin rasuladis niya. May tayad to. Na. Illal musallin amurai. Malaingkan amurai tao magsasambayang. Hindi magpakay ng simbyat to. Doon nakakugdanan siya sin kanian. Di mapinda, di mapidiin pagpangagat niya pa Allah Ta'ala. Si Buddha siya kugdanan sin karayawan. Amu-amu rin kaalan niya. Amu yan yung tao magsasambayang. Istisna sin Allah Ta'ala. Piyawa in mga tao magsasambayang. Piyawa sin Allah Ta'ala. Din ang mga sifat ini. Din ang mga sifat ini. At hindi magpakain ng sin sifat ini. Amu rin tao magsasambayang. Amu rin tao magsasambayan. So magawa, isyo ba yung pagyan tao magsasambayan? Ada kala ini kau, ambok kau di murumog biyayaon. Ada kala ikaw yung magyan kau, ambok kau rin ang tao magsasambayang. Para alin sambayang mo, jumat-jumat da. Ang uwayat yung pagyan sin Allah Ta'ala magsasambayang. Amin sambayang niya jumat-jumat sadya. At yung sambayang niya makaminsan alam sinang katahon. At tawa makarwa, alam sinang katahon. Sila wain yung pagyanon. Sinallahu Ta'ala ang tao magsasambayang. Kitaon ta pumuawon. Sugpat sin ayat sinallahu Ta'ala. Alladina hum an salatihim daimun. Amuin mga, yung pagyanon tao magsasambayang. Amuin mga sila. Yung pagsambayang nila tutug. Tap-tap yung pagsambayang nila. Di magkabugto, din hawakto, pawakto, yung tunay nila in sambayang. Bang biyak tuwing tao magsasambayang jumat-jumat, di matawag, di mabilang tao magsasambayang. Tato? Di matawag, di siya mabilang pagyanon tao magsasambayang. Nagyayaon, in mga tao nagsasambayang 5 wakto, kukunat dikutan, kukunat amuin maluay dugalan, aun waktu mamungmung pa. Para alin siya yan magsasambayang 5 waktu. Bang biyak to, sumula nga ayat, dayta sin ayat ini. Sa kaulaw, lain ayat inamayta, intaw magsasambayang marayaw yan inaddat, marayaw. Bukon siya ikutan, bukon siya maluay dugalan, sumagawa akalan sin kita nyo biyayaon, kikita sin kita nyo, kaya sakupan sin kita nyo. Intao magsasambayang diyon 5 wakto, way yan yung sinaddat. Mamungmung. Aun wakto sambil Ramadan, puasa, mamungmung yan. Kalawaan chinilas, mamungmung. Sambil maninggan. Na, bang biyak to sumula nga ayat habayta sin Allah Ta'ala bukon kari ikaw pambuk ayat innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar in sambayang kimugdan manglangi siya managay siya din ay nang mangi iban munkar fahsya iban sin munkar din nasabiat ko chikon tamarayaw bang inaddat mo ay ranapinda para lini ko magsasambayang kau dipik. Para dipik in sambayang WhatsApp bang kimugdan takdahan ko sin sambayang mo dahil nahinang mumangi. Atin niya nagpugdan da. Iwan sin ayat na kauna siyabot na to kaina. Amo yan. In sambayang. Na may taway siyabot sin kwan. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith niya to. Damit yan may tabukunin jihad. Para lin jihad ini sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ra'sul Islam wa amuduhu salah wa dirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah.
in makapatibuk sin katan pakarajyan amurain Islam bangaon problem hababaw sin bumini in makasod alam Islam la. Nakita ko in mga tao puti mataw din problem nila, naawnin pag-rape, naawnin pag-adik, naawnin pagtakaw, naawnin pagbuno. Sa kaingatan nila in makasolve sin mga problem ini, hukuman na sin Islam. May tabangon mang rape, patayon. Damit yan bangon mamuno, patayon. Na inukuman nila, biya din. Gilon sa ganyan. Sabi ito, pag-abot sin waktu pagbubuwa, mamuno na isab. Ataw mang rape na isab. Nakita ko, di mahalulay in problem sambil magkianat sa dindunya. Bang bupunda Islam in manghalulay kanya. Wa amuduhus sala adapun in hagnya makandos amo na in sambayang. In kalakbon din sambayang. Wa dirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Adapun in sa puntukan, sa puntuk-puntukan ibadat patuhan amuna in jihad fi sabilillah. Dirwa inati sin dirwa bangkaw makakita sin bayang natop ngayad to. Amin atin dirwa. Amin sa taas-taas puntukan sinagam Islam ibadat hagam Islam amuna in jihad fi sabilillah. Ayat sin Allah Ta'ala tungod sin jihad kalagyan sin jihad hamahan sila mujahidin la tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Ayaw tuon bistahon tinhang kataw din kato niyo in mga sila na parang sabil bat in sila yat tumyatay. Ayaw dusakaw in sila yat tubuhi bal ahya buhi sila yan inda rabbihim hadarat sin Tuhan nila. Dia din kawin nila. Di na to yan tumapas. Di. May tayat to yan sinallahu ta'ala buhi. Yurzakun. In sila ito ririjikan sinallahu ta'ala. Bangkaw patay, di na kau rijikan sinallah. Kung ano kaingatan mo inta umawapat na. Kung dia din. Bang wayroon na rijiki niya. Hukun ka. Bang biad to. In mga sila mujahidin, ririjikyan sila sinallahu ta'ala buhi. Hukun na biad to. Once ka wayroon na rijiki mo, patayin na ko yan sinallahu ta'ala. Nasain mga mujahidin, di sila mabilang patay. Yung sila buhi. Buhi sila hadarat sinallahu ta'ala, ririjikyan sila sinallahu ta'ala. Hadi na po kayo nga tanong biya din nantag. Ang miyad to. Sa misan pa rin ating kalapyan sin jihad, bayla. Damit yan in hajj. May tao ay syapot. Para in hajj, kita ko in hajj. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hajja, falam yarfuth, walam yafsuk, kharaja min dhunubihi, kayawmi waladathu ummuhu. Isyusyo lang na in nag-hajji. Awala siya nagrafath. Amin rafath. Amuin kakainang sindo magtiyahon. Hawak to pag-hajji. Awala nila tunainang. Awala niya tunainang. Walang yafsuk. Imansin mga kakainang mangi. Pag-hajji. Uno namin hinang mangi. Kharaja min dunubihi. Maig indusa sintao yan. Amin tao nag-hajji. Amin tao nag-hajji. Diya sa kaulaw la kayaw mi waladat so ummo. Diya sa kaulaw la di anta siya piyag anak iinat piyag anak hina niya. Ati nga intaw hampa siya piyag anak hina niya aun siya dusa. Why? Nariyad to in kalabyan sinadji. Bang natay na in pagadji niya. Angkan nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atungod sin pagadji tiyay ma al-hajjul mabrur laysa lahu jaza illa jannah. Subhanallah. In haji ang tiyay ma sinallahu ta'ala wayroon dugain wayroon tumbas niya malaingkan amurain surga. Amurain surga. Sumagawa wayras siya sabut sin Rasul hadith niya sabut na tukain. Way. Damik yan in Quran.
Ma'ruf ka to nyukatan. In Quran matao din kalabyan niya. Din ang mga kalabyan niya hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a al-Quran, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Isyusyulaw ni nakawas sa hambuk huruf din na kitab sin Allah Ta'ala ng Quran falahu bihi hasanah. Aun na siya karayawan hangko. Aun na hangko karayawan. Mangkaw nakawas sa hambuk sa huruf. Law mo bismillahirrahmanirrahim. Na pila huruf yung bismillahirrahmanirrahim. Nagdapat-dapat kau. Alif lam mim. Alif hambuk huruf hangko. Lam hangko. Mim hangko 30. 30 ang karayawan mo. How no pagkaw? Subhanallah. Katkuan magtuyat datu huruf. Amo yan yung kalabyan sin Quran. Hadith pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man qara al-Quran wa ta'allamahu wa amila bihi ulbisa walidahu tajan min nur. Daw'uhu mithlu daw'i syams wa yuksa walidahu hullatain la yakumu lahum ad-dunya fayakulani bima kusina hadi fayuqal bi akhdi waladikuma al-Quran. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atungod sin kalabyan sin Quran isyusyulong ngay namas sa sin Quran. Nagbasa siya sin Quran, sarta ingat ngayon ni nalawm sin Quran, sarta biyogbukan niya. Nakita ko ay dayaw niya. Hadlaw kiamat in maas sin amin tao nagbasa sin Quran yan, in dua maas niya. Pasulugan siya sin Allah Ta'ala. Pasulugan sila dua maas ini sin taj, crown. Hadlaw kiamat, crown. Then hasaya. In crown niya ng vintage crown, then hasaya. In saya niya daw uhumis to daw isyams. In saya niya biat sin saya sin suwa. Wayron di crown biat sin saya niya way. Misan biat paslight way. Na pasulukan niya to dua maas niya. Wa ulbisa wa yuksa walidahu hullatain. Iban patamungan in dua maas niya sin hulla, sutla. La yakumu lahum ad-dunya. Wayro na min kawakan niya di dunya. Mindat to sulugon nila dua hadlaw kiamat. Wayro ang kawakan mo di dunya. Fayakulani sambil mamungin dua maas sin tao nagbasa sin Quran ini. Bima kusina hadi. May tabahakan ini katamungan sin biya ini. Aun na sumambong fayuqal, aun sumambong kanila bi akhdi waladikuma al-Quran. Sabab sin anak niyo nagbasa sin Quran. Kalabdian sin Quran mukunahat in tao nagbasa kanya in kung basan sin karayawan mismo in dua maas niya. Subhanallah. Hindi nasabi at to basa ka mo to sin Quran. Dakan yun anak niyo kanakan niyo mamasa sin Quran. Lain pa nga subya, din ikaingat niya sin Quran. Di misan manuntut ilmo. Di nasabi tulong sin Rasul, ikra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Basahan niyo to din Quran. Sa may taadlaw kiamat, dumatong siya. Kaniyo amin nagbasa. Bangin siya nagbasa kaniya. Pumabang. Sumapat hataw nagbasa kanya. Hadith tunay in kalabyan sin Quran. Hadith pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaktubuna yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dhakarahumullahu fi man inda. Wayron din ang mga manusia nagpunpun sila bay sin Allah Ta'ala. Inbay insabot fi buyutin, fi baitin min buyut jama.
Di na mga bahay sin Allah Ta'ala min masjid. Mapuas din ang mga Kaaba, masjid. At niya masjid. Wairon din ang mga manos yan. Nagpunpun sila masjid sin Allah Ta'ala. Sarta nagbasa sila sin Quran sin Allah Ta'ala. Kaya nagjian nila in Quran sin Allah Ta'ala. Malaingkan in manaug kanila in. Wana illa nazalat humul sakina. Manaug kanila in sakina. Amuin kaanungan. Ini ni kananaman na singkitan niyo. Awakto mo mamasa sin Quran. Pag ubos mo mamasa sin Quran, makananan ko sin sakina. Kung kaliyat to, ay doon niya to amin kain na to namasa sin Quran tanto na to nakananamsan siya sin sakina. Bukunat siya sambil amin nakatiliwot niya. Subhanallah. Amo yan. Wahaffat wa ghashiyathumur rahmah. Indayaw pa inkalabyan sin Quran maputos amin mga sila ini nangadji kitab sin Allah Ta'ala biasa nila marayaw ghashiyathumur rahmah. Putuson sila sin Allah Ta'ala sin rahmat. Subhanallah. Ang pagkaanggawan mo sin biyan way na maputus ko sin rahmat sin Allah Ta'ala. Mangbukon sabab sin rahmat ini di na to ikasud palom sin surga. Inambal na to ibadat di ikasud sin surga. Mangbukon sabab sin rahmat sin Allah Ta'ala. Na diya din ikadawhat na to sin rahmat sin Allah. Banggi kita ni mag-ibadat. Diya din ikaingat na to mag-ibadat. Banggi kita ni di manuntut ilmu sin Allah. Nampayan yung tuntuton ilmu amin way kalagyan. Way kapusan. Diya to. Wahaffathumul malaika. Din mga tao na ngadji hakitab sin Allah serta piangadjian nila marayaw. Wahaffathumul malaika. Magpuliling ka nila yung mga kamalaikatan. Ang pagkanggawan mo, why? In marisa, وَذَكَرَهُمُ fi man inda. Sarta daw kiamat, tawagon sin Allah Ta'ala. Inta o nagbasa, hakatan manusia. Kung bagay to sikat indet to, kananaman mo, awak to kau tawago na stage, isa-isa mura, pag pag-aturon ko sin mga tao, sa upang first honor ko, tawawon na ko sin MC, first honor. Bukon ka umatot kay mong katanin mga manusia, na diyan to adlaw kiamat, in mga tao magbabasa sin Quran, lagi tiyangadyan nila, tawawon sin Allah Ta'ala kamatawlan tao, subhanallah. Kabanto kanda kula, nasan bisan bihat to in kalabyan sin Quran, way da sabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ini. Subhanallah. Lihat to. Bukon dia sin ilmu in sambayang di niya mara in karayawan sin hajj. Damikian in hajj di niya mara in karayawan sin sambayang. In jihad di niya mara in karayawan sin zakat. Dato? Da bukon dia sin ilmu. Nahiwayat to. Ito ang takuno. Biya, in pangasobo, biya din ikaingat mo magsambayang, biya din ikaingat mo maghajj, biya din ikaingat mo magjihad, biya din ikaingat mo magbasa sin Quran. Bang bukon, bangkaw mangadji da, ilmu sin Tuhan. Bukon, bangkaw nangadji na, ampa ko imingat magsambayang, inasabi to in ilmu, siya ini sa rayaw-rayaw, afdal ibadah. Sabab, diya din ikaingat mo magsambayang ng kodi mangadji. Amiyat din sabab. Diya din ikaingat mo magjihad, bang di ko mangadji. Nakita na ko yung mga sila nagjihad. Nagjihad sa jawairon, pangirap-ngirap nila. Isin kialawan, sabab sin ilmo, wala sila nangadji. Namangyat to nangadji. Tanto na to, nagdapat-dapat sabab iniyan in hadith ng Rasul, faman akhadahu akhada bihadhin wafirin. Isyu-syuin na muso sin ilmo, tanto na tuod na puso niya in sa taod-taod karayawan. Habiyayaon wakto, yari kita nyo biyaw na inyumpong. Mang biya, tunay po na kaw. Way na kaw nalugi, what sabab? Nakatuntut na kaw ilmo. Nakatuntut na kaw ilmo. Bukon, kita ba ko?
Kapag buno, hadwa tumpukan nagpuno, hauno ba indumaw? Tanto na to, aisyo kanila in maingat. Aisyo kanila in taga-ilmo. Di para kung sinawah ta'ala in tao may isog. Di, at kalawayron ilmo niya, misan pa biya din isog niya. Magpatay sa Diyos siya. Kita ko in sahabat sin Rasul. Mga kuway piyang lupaan, hika ka. Hawak to na nawapat inamir nila pagbunuhan sa Ibn Mughira, mga kuway piyang lupaan. Nagpi sila bang hisiyoin makapag nakura kanila. Hamok tayo ng mga qualified, inisog, wayron pag gubir. Nawala nila ito pini, bilang nakura nila, may ta, arat kala mapatay sa Diyos. Sa pini nila min tagatakpit. Iaming kalapian sin ilmo. Na tanto na to, mismo in engineering man sin labor, hawin mabugat ininang. Kadua sila. Tanto na to rin mabugat ininang amunayin labor. Nagbangit to pa mon, suway at tuwin malakbuin, gadyan niya. Sa siya nabinsan na, magkakot sin mga ang kabod ba to. Nasa in paggadya mo konsebo, mahiway at tuwin paral in engineer, maglingkod sa dya. Pag hinakik, magsira-sira diyan. Nasabab sin ilmo. Amo yan, ang karnas, faman akhadahu akhada bihadwin wafirin. Yan ang mga sabab, dumungog kita kaul sinambok sahabat. Diyan akan Muad bin Jabal. Mayta, unuin sabab mayta in ilmo. In Muad bin Jabal, din ang mga sahabat mapantok aparakala halal iban sin haram. Siya ini ang mga sahabat in mapantok hatungod sin parakala halal iban sin haram. Damikian impapatan niya inilong sin Rasul siya dagos si Nabi Musa. Muad bin Jabal, unuin sabda niya. Laong niya, ta'allamul ilm. Pangadji tuod ka mo sin ilmo. Panuntut tuod ka mo sin ilmo. Fa inna ta'allamahu lillahi ta'ala khasyatun. Wan na. Bunal tuod in pagtuntut sin ilmo kana sin Allah Ta'ala khasya. Mabilang siya pagmabuga pa Allah Ta'ala. Di adi ni kaingat magmabuga, mangko di mangadji. Di ba long mo, aon na kabuga na mo, misan kami nanuntut. Uno yan, uno akida yan. Aon na pag-iman na mo, misan kami nanuntut. O unin iman yan. Al-iman laysa bittamanni, wala bittakhalli. Di ba? Wa innamal iman huwa iqraru bil qalbi wa tasdiqu bil lisan wa amalu bil jawari. Amo yan in iman. Nabi adin kaingat mo iqraru bil qalb ang ko rin mga ji. Bukon? Yan, long sin Muad bin Jabal, ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu lillahi ta'ala khasyatun. First, bangkaw nangadji kana sin Allah Ta'ala, mabilang siya pagmabuwa. Wa talabahu jihad, wa talabahu ibadatun. Bangkaw nanuntut na ilmo, may nang na siya ibadat. Wal bahta anhu jihadun. Nakita ko. Naran yan ang karayon sin jihad. Kung kawet to. Wal bahta anhu jihadun. Bangkaw nag-research sin ilmo, bilang siya jihad. Wa mudhakaratahu tasbihun. Inangon mo, mudhakaratahu mag-review ka ha ilmo, mahinang siya tasbih. Na naranya na yung karayon sin tasbih. At the same time naranya raisal yung karayon sin jihad. In jihad, maraming karayon sin kuwan. Di, bukunda sin ilmo. Wa ta'limahu liman la ya'lam sadaqatun. Iban ini pangindo mo hatao di makaingat sin syara ipangindo mo, may nang siya sarat ka. Kaya hindi mabila marami in karayon sin sarat ka di bukunda sin ilmo. Kita to. Wa ta'limahu liman la ya'lam sadaqatun.
in manghindo ka hataw di makaingat karena sin Allah Ta'ala mabilang siya sarat ka. Liannahu mu'alimul halal wal haram, sabab inilmo makapinig sin halal iman sin haram. Ang kanain tao ay pangadji niya, di niya kaingatan unuin halal, unuin haram. Kanda magsira sa diyasan ninyo, isan mabaw ng sinmo. Tamay tari nga kaingatan, unuin sira yan, halal ka tabukon. Ang kansa, mabaw na sa ninsin mo. Ayaw siyang sambayang dyan mabaw yung sinod niya. Amoy at itong mga tuwan, yung kalapyan sin ilmo, siyabot sin Mu'adh ibn Jabal. Liannahu mu'alimul halal wal haram. Batsag inilmo, sabab inilmo, mapinig niya in halal iban sin haram. Wa manara ahlil jannah. Iban inilmo, pangilan at tawakan sign. Alamat sin tao surga. Subhanallah. Alamat cintaw surga. Alamat cintaw surga. Wasahiba fil ghurba. Iwan inilmo, mahinang siya lundang panun mo. Kapag tulak-tulakan. Subhanallah. Inilmo, jagaan kau. Al-ilm, tahrusuka. Wa anta tahrusul mal. Inilmo, jagaan niya kau. Ang unuin mahinang mo, baitan niya kau. Whoops, hidayan. Of sirik yan. Nagukon dia sinarta, magtuyok ka, lumupot in mata mo, apagjagan. Sambil kau makatug, naway na ito natiyakaw na sintanak kau. Nagukon dia sinil mo, ikaw injagan. Wasahiba fil burba. Wal muhadditha fil khuluwa. Inil mo, mahinang mo siya muhaddith. May makapatuntum kayo mo, hawak tuligap. Nalipat to. Hawak tumuligap, makapatuntum kayo mo. Bukong kabiyat to. Yan. Wad dalil ala sarai wad darra. Inil mo, mahinang siya pangandusan. Hawak to mo mahayang, iwan hawak to mo masigpit. Kita to. Mahinang siya pangandusan. Wasilaha ala al-aqda. Noong pa'y Mu'adh ibn Jabal, inilmo mahinang siya pakukos. Pakukos sin mga kuntara sinakan na Islam. Hanggang sa pangaon na ilmo mo, mayroon na kahanggawan mo. Diyan na sinagi Ibn Taymiyyah. Law nga ma yaf'alu a'da'i bi. Fa inna jannati wa bustani fi sadri. Wa inna qatli shihada. Wasijni khuluwa wa nafyi siyaha. Uno pa'y mahinang sintuntara ko kako. Uno pa'y mahinang nila kako. Sininil mo ko, yari na pangatayan ko, yari na dagal ko. Inikipit nila na makawa. Bang nila ako bunuon, masyahid ako. Bang nila ako pasaran, na magpasaplagap sinagama. Bang nila ako jelon, concentrate ako mag-ibadah. Ano penay nang nila? Subhanallah. Yan. Nanong sin Mu'adh ibn Jabal, wasilaha ala al-a'da. Inil, may nang siya pakukos ang mga kuntara sinagama Islam. Amo yan may nang pakukos. Wasilaha ala al-a'da. Yarfa'ullahu ta'ala bihi aqwaman. Sabab sin ilmu, pataasun sin Allah ta'ala in darajat sin taunang ngadjik sin ilmu. Ataasun niya. Wa yaj'aluhum fil khairi qadatan wa immatan. Mahinang sabab ha ilmu. Hinangon sin Allah ta'ala in mga sila nakura. Nakura hakarayawan. Iwan kaima, inangon sila imam hakarayawan. Tuktabas atharum, sisinguran in mga pangadatan nila. Nasabi ayong baliskat in mga tao ng nagtibya alipulo. Sarang bangkaw talibul ilm, suway ikaw sisinguran sin kaiwanan. Ha? Diyato, tuktabas atharum, in mga sila ng ngadji, nanguntut ilmu, sisinguran in pangadatan nila. Tuktabas atharum. Wa targibul malaikatu fi khullatihim.
ibanin mga malaikat, diya masub ka nila magbagay. Subhanallah. Wa bi ajnihatiha tansahuhum. Ibanin mga pikpik sin mga malaikat sa puhon intao ng ngadji. Na. Tay kuno yan sa puhon ko sin malaikat. Subhanallah. Wa yastaghfiru kullu rutabin wa yabis. Subhanallah. Ingkatan na aun dia ini amin sa suko basa iwan sintay mangayo kay mo kaampunan pa Allah Ta'ala. Aun pagpag. Mangayo kay mo katan insa suko tay dia dunya iwan sin basa. Hatta hitam fil bahr sambil pamakakaitan kaitanan. Amin manjari kau nun sin kaitan sa mangayo kay mo kaampunan pa Tuhan. Hatta hitam fil bahr wa hawamu iban na sin mga sibi kuan ya panjari sin Allah Ta'ala alom sin darat amin insik alom sin darat mangayo yato kaampunan kay mo. Subhanallah. Indayaw sin pagtuntut ilmu. Wasibaut tayr iban sin mga kamanuk-manukan atas maglupad. Mangayo pa yato kaampunan hatao manununtut ilmu. Wa anamuhu iban na sin mga kabinatang bitan mga hayop. Mangayo pa yato kaampunan hatao mga nanununtut ilmu. Na, indayaw sin ilmu. Tublagu bil ilmi manasirul akhyar. Long niya pa. Sabab sin ilmu abutan niya in darajat sin tao marayaw. In tao marayaw, abutan sin tao amuin nangadji ilmu in darajat niya. Wad darajatul ulya fid dunya wal akhirah. Serta in darajat di dunya. Uno-uno na darajat, mayor, president, gobernur, abutan niya to sin tao na ngadji in darajat ito. Wal akhirah, iwan sin darajat sa taas-taas at low akhirat, abutan niya to sin tao na ngadji ilmu. Subhanallah. Ta'o. Wat tafakkur fihi yuaddalu bisiyam. Dong pasin Muadh bin Jabal in pagpikilan bang dia din kaon sin ilmu. Long mo pangabagay mo tuan. Magpikilan kita ni bang dia din ikatuntut na to ilmu. Na yuaddalu bisiyam bilang yato siya dia sin pahala sin saum puasa. Wa mudara sa to bil qiyam long sin Muadh bin Jabal. Iwan in pag-review ka niya, mabilang siya diya sin sambahayang. Wabihi tusalul arham. Iwan sabab, may nang sabab hahil mo, makapagsugpat-sugpat yun. Pagkasila sa antara sindua, ano ba yun, nagsasagga. Yu'raful halal minal haram. In ilmu may nang sabab, mapinig in halal din sin haram. Yulhimu sa'da wa yuhrimu ashqiya. Sarta in ilmu, tunjukan niya lang inta umasob ka niya. Adapun in maliso ha ilmu, amo yan in magkaluwian. Kita ba ko inayat sin Allah Ta'ala, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hakatan waktu halom kalugian in tao. In manusia halom nas except haupat para kala. Amin amanu na amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. May taway na sagutin nila. May tabiya din kaingat mo magparat saya pa Tuhan. Amanu. Diya din kaingat nila nagparat saya Tuhan. Mangbukon limaway na muntut ilmu. Bukon kabiat to. Wa amilus salihat, biarin kainang nila amal salih, bang wala limaway na muntut ilmu. Biarin ika pasampay nila sin kasabunalan, bang bukunda limaway ha ilmu kasabunalan, iwan sin kasabar. Bang bukunda limaway ha ilmu. Nakita kau, kita in kaul sin
Imam Ahmad bin Hanbal, dumo kita kaul sin Imam Ahmad bin Hanbal, bangunin kaul niya atungod sin kalabyan sin ilmu. Laong niya, an-nasu ila al-ilm ahwaj minhum ila at-ta'am ash-sharab. Lianna ar-rajul yahtaju ila at-ta'am ash-sharab fi al-yawm marratan wa marratain. Wa hajatuhu ila al-ilm bi adadi anfasihi. Inmano siya inhajat nila nakalando inhajat nila ha ilmu din sin pagkaw ni man sin pag-inom. Naita inta ulong nga mamarahina inhajat niya ha pagkaw ni man pag-inom halom sinang kaadlaw makaminsan ato makaruwa. Kung kaliad to intaw makakaon halom sinang kaadlaw makaminsan mapatay siya di ato makaruwa okay na yad to. Mamarahina ito bukon biya sinhajat niya ha ilmu, biya sinhajat niya napas niya. Sa kaulaw, lain mga tao niway ilmu, patay ito Pat sa bangkaw di na magkaunan sin napas mo, patay na kaw. Nabiyat turay ilmu. Inhajat mo ilmu mo, biya sinhajat mo napas mo. Laong sin Abu Hurairah, radiyallahu anhu, la an ajlisa sa'atan, fa-ufakkihu, ahabbu ilayya an uhyiya laylatan ilal gada. Pangakulong niya lumingkod ang kasasaad. Mangadji ka na mangadji sinagama. Syara sin Allah Ta'ala. Marayaw na yato kapulong niya ng kasasaad. Dain sin magtahadjud ako. Dain hadum sambil ka man abutan sin Nina. Subhanallah. Long sin Imam Nawawi. Qala an-Nawawi rahimahullah, ittafaqa jama'atus salaf ala anna al-ishtighal bil ilm afdal min al-ishtighal binawafil as-salah was-sawm wat-tasbih wa nahwiha min a'malil badan. Long sin Imam Nawawi, ittifaq in mga jama'atus salaf, in mga ulama salaf, amuin magbisikaw ha pagtuntot ilmu afdal din sin magbisikaw magsambayang sunnat. Afdal ito atawakan magpuasa sunnat, atawakan maghaji sunnat, atawa magtasbih, ataw nuno na hinang din ang mga hinang sinbaran. Afdal ito long niya. Subhanallah. Amo yan mga tuan na murah-murahan mga umat al-Islam bangman papagbarakaton sin Allah Ta'ala indumini lagi yari nakita nyo 5 nga waktu ini na di ko na palugayon sa dia dagos makaro na mamaid na kami alapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nayato na to na di yung mga palanggungan na mga agama Islam insa lingkat-lingkat bulansang atawakan sa lingkat-lingkat patumtum laway ha Quran iban hasun na sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bangmanyat to pagbabarakatong gado sin Allah subhanahu wa ta'ala di naman hadunya dagpagpaadlaw akhira in dihil kato sin ambok guru nato kalasahan amun parihalan at tawakan kalabbihan sin ilmu sin kahalgaan sin ilmu biya na sin nasabot sin guru nato doon ail akalabbihan sin ilmu doon dumayaw ingkatan kakahinang sin tiap-tiap manusia atawakan tiap-tiap nagbukwal bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Diha ilmu di dumayaw impag sujud mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Diha ilmu dumayaw in pagmabuka mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban diha ilmu kasabunalan di dumayaw impag atubang mo kasatro sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diha ilmu amun ilmu sabunnal kiawa ha Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala iban
laway kanabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tawag man to balik. Tawag man to. Dahil nga sa wabyat to mga palanggungan na mga agama Islam, bangman gandahan sin Allah subhanahu wa ta'ala pamarayaw at tawakan pagpabarakatun gato sin Allah subhanahu wa ta'ala impatumtum sinambok puro na to kalasahan mahuli mga palanggungan na mga agama Islam. Mamaid ngayon kami alapal wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.